پاکستان ہموار تیوگے دنیا مزدورانی قربانی او آہانی حقانی واسطہ میاں آسمانی یوم مزدور مروچی برجم دارک بہا گئی زانک بی بی اجدسد اشتاد ششا امریکہ شہر شکاکوے مزدور سرمایہ دار او صنعتکار نیمگا چے استحصال سرا سڑک کا درد کا بتگا بلے پولیس جلوس سرا تیرگواری کو تا او صدانی کچا مزدور بیران و ٹپی بتگا جبکہ بعض مزدورا وتی حقانی واسطہ توار چسکنے سرا پھانسی دیگ بتا شکاکوے محنت کش مزدوروں کو اظہار یکجہتی واسطہ دنیا باز ملکا یکم مئی محنت کش مزدورانی میاں آسمانی روچ برجم دارک بہا گئی پاکستان 1900 ابتاد سیا قومی سطح سرا یوم مزدور برجم دارگے بندہ ذوالفقار علی بھٹو دور حکومت بتا ای روچ مناسبتا چی تیوگے ملکا کسانی مزنی شہرہ مراکش سیمینارز کانفرنس اور روان کے انعقاد کنک بھی ای روچ مزدورانی صوب مندی او ملک دیم رویہ آہانا سلام پیش کنگے روچی یکم مئی ہمک سال ای روچ ہمیں سبب برجم دارک بھی کہ مزدورانی معاشی جاور حال بدل کنگے واسا گامگیر زورک بھی ہمک سالہ ای روچا تیوگے دنیا ای گپے مظاہرہ کنک بھی کہ مزدورہ گہتر زندگی اور ٹریڈ یونینزا گیش اختیارات دے گے لوٹ کنک بھی یکم مئی مزدورانی واسطہ یکجا بہگ اور گہتر کار کنگے واسطہ آسراتی منصفانہ اجرت و کریا گرے دگا حقانی لوٹ کنگے روچی وائش نیوز